Ntate re o amohela pitsalatsong e mo Afrika. Hallo ntate. O kwena yo hlahella ntate re o amohela o se ntate. Re simolla beke ntate ebe o di bona jwang? Lebaka le tlhalositsweng ke gore ga a ikamaganye le melao ya merafo ya dikonteraka le ya tlhokomelo ya tikologo ya Angola merafong. A fumane a rafa mefuta e fapakaneng ya dikgwedileng tsa Angola ka bolotsana a bile a di romela China ka makgethe. Ketsahalo ena ya go tlamela maChina thoko le ho wa leleka ka hara naha ha ho panya hampe go tlalewa ho fetile ya etsahala Ghana le Tanzania moo mebuso e neng e re e se e bile e lemosile hore le hoja China e atisitse ka kaho ya ditsela meaho e fapakaneng e akgang mabala a dipapadi le diparamente e di kgamisa sekoloto se boima se e reng hanna ka nngwe e se imele le tsona e be e ikepa ka disedileng ka yona. Lesothong mona ho file ha tima ka nako e telele tshebetso e mpe e neng silafatsa motse wa ha Tshetsane le noka ya Mohokare ha pholofano ya ditshila tsa dikene e neng e bitswa Mmatalana ke baahi ba motse oo. Ha ke tsebe haeba e ne e qetelle e emetse kapa e tsweletsitswe. Baithuti ba loketse le bakudi ba dikgwebo tse nyenyane ba sa tsebe ke ka moo maChina a dikgwebo tse kgolo a ba hlamisang kgwebo ka teng ka ho rekisa se neng se lokela ho rekisetsa setjhaba ke bona. Bareki le bona ba llanye lebekisi ba re mabenkele a maChina a ba rekisetsa dijo tse bodileng mmoho mmuso ha o bonahale dijothollo tsa bona. Ka selemo se seng ke tonakgolo ya Lesotho e etetse China kwana ya makalla ho bona bohlweki dikgwebong tsa maChina a moo tonakgolo ya Lesotho ya kopa hore mmuso wa China o ke o etse letho ka maChina a Lesotho a sa itebeleng melao ya kgwebo ya bohlweki dikgwebong le diteneng kwano Lesotho. Mmuso wa China o ne o botse tonakgolo eno hore na Ke diteboho sa ka ntate. Ke tla tla ho wena in 5 minutes. Thank you ntate. le mofuta o tlolotlang melao ya naha tonakgolo ya Lesotho ya hloka moo e tsamayang ya dinaha. Tonakgolo ya Iseraele Benjamin Netanyahu e re e palametse le hona e senang mariki le kere ya morao jwalo ka Major General Elias Isana Ramaema ya kileng a bitsa letsoho. Ibi o re o tilo etsa hlahlatse setsheng ya Gaza ho e fetola naha e bitseng ya sona e hlahlela Iseraele le ka mohla o le mong. President Vladimir Putin wa Russia ya neng a hlole ho ya phutong ya BRICS nakong ya ha Amerika e ne e bitswa ke President Joe Biden e le hobane a ne a tlametse ke hore a ka nna a tshwarwa ka lereng o ntse a batlwa ke lekgotla la mekgao la ditiro tsa molao bekeng ena o tla kena ka hara Amerika a ya dipuisanong tsa kgotso ya Ukraine
ka mono ya ke wa hona ba ta ko tamela kuna kodo ke ne kanya ni tena ukiun kanya kuti ni dona la potale ni mo akala di ke ile kuti ke di jalan hawa sai kapakai mo ke bonan ti ni kale ring kuri ke la ya araba ko ya di kalau itu nama tu musuh maka itu na hai ikan itu la kumika hukuka bakutia bayona Israel bani bahati bani mutiwa so waba sudah muda kan ada di hamati baru itu dari yang Lekala lama chagi la de setu lili la ki ja hu ku de trampo de na na nya wo na da e ta sama chagi ni so yang ye ho ra ru wa zang min to ele ta mu to wa de setu ke ni ka ni ya ni wa e ni ta ni da de setu de Afrika Lina corona l'entela ya kuan tendere di kisantela ya more. Long life peace and kaputi Islam for long live. Long live dateri pisa no tse o tsabeng hadibao. Long live. Shalom alaikum. Alaikum shalom dadi. Oto ibe leba kutu mukuna wapeka shale. Ha ho be jwalo dadi. Dana wa Mo hlompise moholo setsiketsing sa ke di bona tjena.